Dobrodošli u Kockarska ispovest podcast. Mesto gde otvaramo dušu, pričamo o stvarnosti iza svetla kockarnica. Ja sam Stefan i iz Obrenovca sam i ovde ću sa vama deliti priče iz prve ruke, uspone, padove, kajanje, iskušenje kockarskog sveta. Ako mislite da je sve samo igra, verujte mi, uopšte nije. Tako da hajde da zajedno otkrijemo istinu. Kako si uopšte ušao u svet kockanja? Počeo sam iz čiste radoznalosti i iz nekog zezanja sa drugarima. Prvi tiket sam platio iz čiste zabave. Bilo mi je svejedno hoću li dobiti ili izgubiti, mada me mamio taj osjećaj dobijanja, ali ajde kao odigrali smo tiket pa da vidimo šta će biti. I onda su tako počeli posle tog tiketa da mi dolaze mali sitni dobici, pa mi se tako upalila lampica. Bio sam iz fazona da ovde nešto može više da se ubode, da nije samo čista sreća. Da li si krenuo iz zabave ili zbog novca? Pa krenulo je iz zabave, ali malo posle toga je postalo više od zabave, jer krenuli su dobici da dolaze onako. Ništa previše krupno, ali su se pojavljivali. Ne prođem 2, prođem 4, ne prođem 3, prođem 1. Počelo je da vaga gore dole, ali u suštini sam bio u plusu na samom početku. Sećaš li se možda svog prvog većeg dobitka ili gubitka? Pa sjećam se, prvi veliki dobitak je bio negde 2013. godine na nekih 500 dinara tada uplate. Dobitak je bio oko 37-38 hiljada dinara i tek tada sam osetio tu euforiju, to podrhtavanje. Kad prođeš tiket onako, sav si srećan, happy, ispunjen, wow, idemo dalje, može dalje. I posle toga nesmolo su krenuli gubici. Uplatim soma, puknem, uplatim 3, puknem, uplatim 5, puknem. I onda sve tako kad sabereš što je gubitke, na kraju shvatiš da si u jednom velikom minusu. Šta te danas najviše privlači kod kockanja? Pa čist adrenalin. Kad se stvori osjećaj da možeš da dobiješ mnogo iz malo datog i onda taj trenutak iščekivanja kad se čini da će sve da se preokrene u tvoju korist i da ćeš dobiti dobar dobitak, lepu svotu novca. Da li ti je to stvaralo veliko uzbuđenje, nadu u veliki dobitak ili nešto sasvim drugo? Pa to je već pomešano, to je velika nada uz veliko uzbuđenje da ćeš dobiti veliki dobitak, u suštini kombinacija svega, dok je na početku bilo to čisto onako uzbuđenje i radoznalost da li će, šta će i kako će, a sad je već više kao neka vrsta obsesije, stalno misliš da si na korak od velikog dobitka kad ono umalo. Koliko često igraš i koliko uložiš dok igraš? Pa kad dobiješ, osjećaš se kao da si se popeo na vrh neke planine, da si osvojio taj vrh. U suštini zavisi koliki dobitak dobiješ. Ako dobiješ nešto sitno čisto da se povadiš, to te onako i ne zadovoljava i samim tim hrliš da uložiš još više, ne bi li dobio veći dobitak i ne bi li se izvadio više. Onda dođeš do toga da izgubiš. Tu je već osjećaj užasan, ali ne zbog novca, nego zbog toga što znaš da si bio blizu da osvojiš veliki novac i onda si pukao i tu već kreće sve da se lomi. Kakav ti je osjećaj dok dobijaš i kakav ti je osjećaj kada izgubiš sve? Pa uvijek pokušavaš da vratiš to. To je u suštini najgora greška. Misliš da ćeš nekom sledećom igrom sve ispraviti, da ćeš naplatiti, ali najčešće samo toneš sve dublje i dublje. Koliko te taj osjećaj motiviše da nastaviš da se kockaš? Pa mnogo te motiviše. Zapravo ne želiš da odustaneš sve dok ne vratiš ono što si izgubio, ali je problem što u 90% slučajeva ne vratiš, a to
na kraju krajeva kasno shvatiš i samo napraviš još veći minus sebi. Da li si razmišljao da tvoje kockanje utiče na tvoj svakodnevni život? Pa mnogo više nego što sam hteo sam sebi da priznam. Ostavilo je jako velike posljedice na život. U početku to nije smetalo, ali sada posle mnogo godina vidim kako sam izgubio i dosta vremena i strpljenja i novaca. Šta tvoji prijatelji i porodica misle o tome i da li znaju koliko igraš? Pa prijatelji su uvek znali i znali su celu istinu, a što se tiče porodice nije znao niko i trudio sam se da sakrijem maksimalno koliko god sam mogao i svoje gubitke i svoje dobitke. Jesi li ikada došao u neprijatnu situaciju da pozajmljuješ novac zbog kocke? Pa da, dosta puta. Dosta puta sam pozajmljivao. Prvo od prijatelja sa kojima sam ušao u sve to, pa onda od prijatelja koji nemaju veze sa tim, pa sam onda krenuo od porodice da uzimam malo po malo za ovo, za ono, a zapravo je sve išlo u tu jednu stvar koja se zove kockarnica i na kraju krajeva, kako više nisam imao izlaza, došao sam do toga da uzimam od ljudi koji uzimaju ozbiljne kamate na uzet novac od njih. Jesi li razmišljao nekada o tome da pomisliš da prestaneš ili smanjiš kockanje? Pa da, svaki put kad izgubim veliki novac dođem u situaciju da sebi kažem da moram da stanem, da je to poslednji put. Obećam sebi da ću da stanem i svaki sledeći put kad se učini ukaže prilika da možeš da uzmeš lake pare na nekom prostom tiketu, to će doći 100%, uložiš dobar novac, pukneš i vratiš se nazad. Šta te tačno sprečava u tome da prestaneš da se kockaš? Pa čisto osjećaj da možeš da se vratiš i da ćeš jednom napokon pogoditi taj veliki dobitak i da ćeš se izvući iz velikog minusa u koji si se uvalio. Koliko je realno da bi mogao da prestaneš da se kockaš, ako bi to naravno hteo? Da, mislim da bi, ali tada to nije bilo lako i prosto je potrebna ozbiljna disciplina, a ja sam tada već prešao ozbiljnu granicu rekreativnog igranja i kada se tu sabralo sve do sada izgubljeno, do sada već napravljeno veliki minus, prosto sam rešio da kažem stop i tu sam prestao. Da li imaš strategiju kad igraš ili igraš na neki sopstveni osjećaj? Po većini slučajeva pokušavam da pratim strategiju, ali na kraju krajeva sve se svede na osjećaj. Da li si ikada imao osjećaj da si blizu velikog dobitka, pa si onda nastavio da igraš više nego što si planirao? Pa, to je priča iz mog života. Svaki put kada izgubiš, osjećaš da si bio blizu i da ćeš sledeći put sigurno dobiti. Zato nastavljaš da se nadaš da ćeš dobiti, a zapravo svaki put samo gubiš. Kakav je tvoj pogled na samu tvoju budućnost? Vidiš li izlaz iz kockanja? Pa izlaz se dogodio iz nesreće koja me je zadesila i prosto tada sam rešio da prekinem. Šta je moralo se desi da bi morao da doneseš takvu odluku? Pa desila se jedna nesreća u porodici u kući i došlo je do potpunog bankrota i kod mene i kod porodice i prosto je to bio znak da je vreme da se prestane sa svime. Šta bi poručio ljudima koji se danas nalaze u sličnoj situaciji i ne vide izlaz iz kocke? Ako planirate da uđete u kocku, taj plan preškrabajte i nemojte ulaziti uopšte, da se ne biste zaglibili i da ne biste tražili izlaze iz toga, lakše je ne ući u to. I za kraj, da li smatraš da je kockanje više kao zabava ili problem? Kockanje kao kockanje počinje kao čista zabava, ali u suštini na kraju krajeva se završava kao ozbiljan problem. Hvala vam što ste slušali još jednu epizodu kockarskih ispovesti. Kocka donosi uzbuđenje, ali i same posledice. Zato dobro razmislite pre nego što povučete sledeći potez. Ako vam se dopao sadržaj,
Lajkujte, komentarišite i zapratite kanal za još priča iz sveta kockanja. Do sledećeg puta, igrajte pametno.